Hai, joto ani channel lo nai tongai taku buku ani kapangni serai te okra ani sagbak sarungno hai ani channel nai tongai rongno ani kapangni hamjarma yapri ang tini te kaisa topic te kaisa issue no ang kaisa share khainai a topic ke empowerment of women kokro ke Bwrwi Rokni Phan hai ke empowerment of women Bwrwi Rokni Phan ani Bwrwi Rokno Phan rozagmani Bwrwi Rokno power rozagmani ang tei tini kisa sanai and target group ke chin borok rok especially kok borok sanai rokno tei ang sanam su chin kok borok sanai bising baksa sinai tong sia bu tong hai pan sia run bagi ang tini o kok no o issue no share khain musu ong Bwrwi Rokni Phan hum pan salaro bu si tong na nang Bwrwi Rokni tam Phan Bwrwi Rokni tam rights tam power tong abo salaro bu sina nang hain bagi je sinai ke ba sayaro teibu add khaimana siaro ke sangnam su ke teibu sangai man haibana jeng salabri no sina nang baksa ke ong Bwrwi ni right si Bwrwi ke sina nang salabu sina nang tam ke kaisa no ko Bwrwi simi si nongkha go sai sian ke aro kuno solve niya mane peace sokaya hain bagi joto no hainai ani khapangni hamjagma yapare ang tini empowerment of women ba Bwrwi Rokni Phan no sanai je omote ke sanmusu je kono criticism constructive nganthu saya ke ba constructive lesson hai সংশোধন khailene te saimano hai topic rok college school university rok maporia haipana jara social work khainai ba organization involved pangnai bronke seminar thang ba workshop hai discussion no brok surung especially jara social worker ba social activist brok ode pot jaga thangai surung ye tabo ang haine omhakin thangai surungmani rengmano chini taku buku bai ang share khaina musu 1979 no 18 August o United Nation by adopt khaijaka United Nation General Assembly o haipana 10 বছরনি পরেও ke 1989 no ke 100 ta moto mane country nation aranyo signature khaike ar bishin sin India bhaina abono improve khaina bagai in Bwrwi Rokni empowerment improve khaina bagai ba naikani khaina bagai United Nation no kaisa convention adopt khaijaka ba bunbung ke convention on the elimination of all forms of discrimination against women mono short by Cedaw convention on the elimination of all forms of discrimination against women Cedaw omhwani mane a convention joto prokar Bwrwi Rokni against Bwrwi Rokno satopito khaimani ba discrimination ke sakagmani salani slai tola ke sakagmani salani slai hasalo tongmani abai no ke discrimination omage age ching borok ni bisingo borok joto na world no prithibiro na Bwrwi no ke kom ke tongmani nugjal events Bwrwi Rok bud maroya election ma basaya lekha pora ma poria e abai ro meeting ro ma thaya takusi jara sia area ba sia society ro ke takana Bwrwi Rok no omage nori tongko lekha poroya meeting ro Bwrwi de meeting tha thang Bwrwi tam businai e abai ke mokol mane look down khaijaman sikono sia group otong rozagmanta bon discrimination hain bagai bo o convention o Cedaw Bwrwi Rokno empowerment rokha a empowerment no joton sina naga oro nukha 300 articles boroni 300 articles bisio koyekta salainai je important no share khaina एक नंबर discrimination एक नंबर के discrimination एक नंबर article के discrimination आरा discrimination के जोतो प्रकार human rights fundamental freedom Bwrwi Rokno rozaknai human rights माने सलानिसिनिया Bwrwi Rokni rights बो human rights hain bagi fundamental freedom tongnai Bwrwi Rokni political economic social culture civil or any other fields je japan Bwrwi Rokni bो haina fundamental rights no fundamental chini India was no article
जे fundamental rights tam right to equality bwrwi bai sala equal nei joto right no right to freedom sala jebai freedom tong bwrwi freedom ma tong nei phiaba sing society again sing sing mane wansuk tong omhai stereotype sin society boron bukhao perception mane wansuk lemin bwrwi ke ho dosta ongkhai meya sala kaise ongkhai man bwrwi ke mane hasalo thangmaya saisung thangmaya e abhaida ye omno no o sido bwrwi rokno empowerment ro thangman e maang thai sabno emphasize roka sabno juroka state party mane nation no kaise central government no omhai ma khaini romanta for example some bwrwi rokni cultural right education right bebang tong right to property some bwrwi rok some saimano sala no ke bukhani property ro bwrwi no ke roya tabo ke bwrwi 50-50 manai sala duigani ma ke bwrwi no bu duigani ro jang au hai ke sung no go again slide o sido ni poren ke sung bwrwi no empowerment no man empowerment se bwrwi rok ni status no improve khayani bwrwi rok ni je mane condition situation no borong status no dise improve khayan etabo sung dunya ban ke policy measures policy je kono policy o bhaine bwrwi rok no equal tongro nage jemon sung go bwrwi rok ni customary right ro bwrwi rok ke chikon khiro salam ke kotor ku e after no sung policy khaine abolish ma khani boti saya bwrwi rok bai je against mane discrimination tongke aprong sung evolution makani modify makani nei state party no o sido pesaro etau 3 number ge bwrwi rok no human rights the fundamental freedom joton rojan bwrwi je salarong ni rights tong bwrwi rok joton rights tong sala poren rights tongke bwrwi poren rights tong special measures article 4 ong gitam tong special measures bwrwi rok no special মানে স্পেশাল ভাবে রমানি যেমন ফর এক্সাম্পল ম্যাটারনিটি রংকে চলা গে ম্যাটারনিটি লিভ মাইয়া জনতাবক চাকরি খাই তংকে বৃ রংকে ম্যাটারনিটি লিভ মানা ইয়াত্রকে স্পেশাল মেজর বৃ রং রমানি the article 5 ngi tam to sex rule stereotyping and prejudice sang om hage wansu bwrwi rok no tola salangke kotor e aptege wansu manta power gunang salangke family ni head bwrwi family ni second sex je sala homan ma ngai abhaya tabo abhaisi ni bukha wansu marun sang hui marun ngi jara sijak family society ro sang om nogo chini just sia society ke tamo chala ke phata thangnai phaike mane nog ni sam tange yogo ba phata ni sam singi si berke nog ni sam tangnai ya bhar ke no ka om haya jara society develop jago sang nugo chala phan ni mami sungu mai khur sal sang kuno din european country ni sala ro no buri mai khur ro phai ma ro nuge je kuno mane condition je kuno movie ro phan sang nugo je waisa phan busaino mai khuri roi ro manugia je chala no superior khai brina inferior khai means joton equal ke oron sathai klai buri bhain sala ke na mu khai di lekha pora rungna nangai office adalodo sam khai na ye orot te ke article 6 ke tamo prostitution omno bhaine state parties mane government ro prevent ma khaine prevent bhai ke sangnu go buri ni pasa rok nei women trafficking ro bwrwi rok no prostitution dago tongani e after no government means state parties no borok abolish ma khaini ensure ma khaini je bwrwi rok atike young tongani article 7 political and public life ta political and public life of sangnuka bwrwi rok no age angsakan saka bwrwi rok age bud maro election masaya bwrwi rok ta bud broi man election basai man যে কোনো গভর্নমেন্ট পলিসি ও না বড় অ্যাটেন্ড খায়নি অধিকার দं আগে কে সালাসিমিন পলিসি মেকিং ও দं কে তাক ব্রি রব দं মান কে তা जों आगे नु सलाकाइसन एनजीओ रो खाय बा अर्गेनाइजेशन खाय बरि बहाय ताबो एनजीओ रो पार्टिसिपेशन खायमन रिप्रेजेंटेटिव आर्टिकल 8 के रिप्रेजेंटेशन
representation ke tamo je kono international mane meeting of ke sala bwrwi equal mathane khoroksa sala ke bwrwi khoroksa present khaima hainma sangbu taw United Nations je kono program rong ke represent rongna ke 50-50 thangma rong luk tong participate khai tong article 9 ke tamo nationality article 9 ke om belai bring ba important joto sala tu bring tu si tong na जों वानसबो बृइ चला बायखाय जे जेकुनो बृइ टाइटल जेमन देबन माफानो दास बायखाय जे बृइ दास उथायो बबन टाइटल न देबन मानि सुइ दमन पियाबासिन बिसि सियान बागै उनो समय केवास बा खनाङो जे बृइबो साइन टाइटल सुया ए आफायरो थे ये हाइन बागै जों अमट्रो सि दंना नाङो बृइ ताबो इभेन बन बोसाराव बाहिन डिसाइड खायमानो बुमान देनानै बोसाइन देना आं बुखानि नानै टाइटल हायफान सुबिदानि बागै जों बुखानि ननो लाइन कैसे नालाय दं ते एडुकेशन बाहायनो बृइ जत स्ट्रिम परिमानो हमके आर्टिकल 10 एडुकेशन शिक्षा दिखाओ बृइ जत स्ट्रिम न परिमानो जत जागानो जब खाइमानता जे कोनो सब्जेक्ट बरो परिमान अम आइगेन के जों नुगो बृइ इंजिनियर परिमाया इंजिनियर के फील्ड वर्क दं कस्ट कठिन होय के तार के जों जत सब्जेक्ट न परिलाय दं ते बृइ रगनो एजुकेशन शिक्षाओ माने डेभलप खायनो बागै ड्रप आउट बुसुग्रै दं बा बृइ रग बाहाय गर्ल्स चाइल्ड बृइ स्राइरो स्कूल थेके ड्रप आउट मारो जों चेक मा खायनो ये प्रिमियरली बरक ये परा याकाय स्कूल नि याकाय थांमारो जों मा खायनो तान के बृइ रग नव साममा तांखु बुमा हाबा थांके बनि बाहनक जगबा बुफायं रगनो स्राइरो नायमा तंमा बरक परेगानि थाया हाके स्कूल ड्रप आउट माने बेसिक के ताब बृइ रगनि हेल्थ स्वास्थ्य जों नाया नाङै बरकनि स्वास्थ्य गाहाम देहामिया दे आब्रक जों नायनो नाङै फेमिली प्लानिंग बहायनो जों सिना नाङै बृइ रगनि फेमिली प्लानिंग खायना नाङै ते एमप्लॉयमेंट बहायनो बृइ रगनि जला ताब जों वानसबो बृइ के पुलिसो खायमेया होम गार्ड खायमेया नै जदि बनि उपयुक्त क्वालिफिकेशन तंखाके जे कोनो प्रोफेशनल खाइमानो प्रोवाइडेड दैट माने प्रोवाइड मा खाइने जे गवर्नमेंट प्रोवाइड मा खाइने जे बनि सेफ्टी इन वर्किंग कंडीशन बो सेफ्टी के तंगानि बागै गवर्नमेंट बो प्रोवाइड मा खाइने ता नाइट ड्यूटी फंका नाइट गार्ड फंका जे बृइ न रमाया मा रनाय रनि उचित हाइबानो आ कंडीशन आ एटमॉस्फेयर बा आ परिवेश न ठीक मा तंगे जे बृइ जाते बनि नाइट गार्ड न ठीक बाबे खाइनो अमखा बृइ रगनि एमप्लॉयमेंट नि राइट जोंके वानसो बृइ के खाइमिया सला खाइमान ए आते ते कैसे राइट के मैरिज मैटरनिटी बृइ एमप्लॉयमेंट रगनि राइट स्पेशल राइट दं बरो छुट्टी मारनाय स्पेशली बृइ बहकत बो जे कोनो प्रोफेशन तंगा इस राइट जेनो माने चाइल्ड केयर नि बागै बनि बहगो जे राइट दं फिटास नष्ट मियाना जा आबो मानायनि ये राइट आसाइबो चाइल्ड केयर नि बागै स्पेशल लीव बरो मानानाय ये 12 के हेल्थ केयर बृइ रगनि हेल्थ स्पेशली प्रेगनेंसी बह राइट दंखो राइट बाबाय पोस्टनेटल प्रीनेटल बरो राइट रगनो गाहाम के नायना बागै प्रेगनेंसी ते लैक्टेशन फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग खाइब्राबो बृइ रगनि हेल्थ न जों मानायनि बनि सानानि अधिकार दङ जे जागो बृइ ता प्रेगनेंट बह राइगना बनो आगे मीन्स आपेल काइसे सारना बहगो राइट दं के आपेल काइनि मासरने ताने बकनैनि सानानि दं बरकनैनि सान दं के अमनो बसाइरो बसिना ना सिन बरक के ताम बह कत फां तंग बसा फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग आबो पिसारि तंग जरा बृइनो बेसी साम तांगो माइसा मारो बरन डाइट र न्यूट्रिशन जों ख्याल करे हाइबा बृइ रग माने बेलायखेन इन माने हेल्थ या डाइटिंग थैमारबो नुजा ये आर्टिकल 13 के इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट बरनो सोशल बेनिफिट बा इकोनॉमिक बर बहायनो लोन नाय माने सला नामा के लोन नाय माने बरनि जागारावनो गिरबि रय माने बृइ तैदे लोन नानाय बा गिरबि रनाय ए आबायरनिया बरनि बहायनो सोशल बेनिफिट अधिकार दं बेनिफिट खायनो अधिकार दं ते स्पोर्ट्स
रगबो बर पार्टिसिपेशन खाइमोन आइगे जों बृइ रकनो क्रिकेट थुमानु गया तै फुटबल थुमानु गया ताबो के बृइ रक जतनो खेला रंग थैमोन के आर्टिकल 14 के रूरल women माने ग्रामनि पाहाडनि बृइ रक न जोंनुगो बरक चाकरि खाया बेतन मासे माया फानो बर आसके सांताङ फुं आइसुक थेके हर जरा काम थागिया के याक थेके सांताङ हाइ अन बर हाइके ताङ तमा बागैनि बसाइ आउटसाइड इनकम खाइमोन ये हाइबान बर इनकम के नुबजाया ये आबन के नन मोनेटाइज्ड सेक्टर्स अफ इकोनॉमी नन मोनेटाइज्ड सेक्टर अफ इकोनॉमी बरबो इनकम खाइतम हाइबान नुबजाया बेतन बैबै रजाय आसकसे ये अरन आं सानमु सुचिनि सराय रकनो बाक्सा बुसु साल बाबानि जागासे बाबानि रांसि रकनो हुमाखना आबतै होना करे जेकुनो जागा नकुनि जेकुनो जागा रां पैसा अब बुमानि बुफानि 50-50 होननाय कुनो अरन यो बस बुफानि के गबांको बसाइनि के गबांको अबया फेमिली खाइका माने दुई बसाइनि 50-50% हाइन बागैनो गभर्नमेन्ट न प्रेसार होजागो जे बृइरकनो इनकम जेनेरेशन खाइने इनकम किसा फान रां पैसा आजेगानि लामा फुनु दिखनै हजागो बो हाइन बागैनो ताबो सेल्फ हेल्प ग्रुप रकनै बो ब्लक थेके बृइरकनो सेल्फ हेल्प ग्रुप रक खाइरै दङो अब थेके बसं रां आजेमान ये कम्युनिटी एक्टिविटीज रक सोसाइटी एक्टिविटीज रक थां पार्टिसिपेट खाइमान ये बर लोन नाइमान दुकान रना बागै लोन नाइमान ओमते फेसिलिटी बरबो खाइमान के ल आर्टिकल 15 के ल दङ आइन होता बरक भाइना जेकुनो जागा थांगानि अधिकार दङ आइन दङ जेकुनो माने दरबार खाइनानि जेकुनो बुहिबो साइफाना वालाइ बा कन्फ्लिक्ट खा ये आइन बिसगाव बर इक्वल ने सलानि बेसी निया ब्रिङे कम निया हाइबान चिन सोसाइटी नुकजागो जे बिचार खाइने के सलाको मं ये तामखाय आसलानि फेभरमन बेसी थां ताबुन दिनि काइसा खबर मानो बुरैमासा बनि सलाबाय माने सोसाइटीनि प्रधान बिसगाव सोसाइटीनि लिडर बिसगाव बर बिचार खाइमानि सलाबिबो फेभरमन के अब हाइ तांथो बुरै बर इक्वल टु मेल एन्ड फिमेल बर जज खाइना ते कैसा 16 आर्टिकल 16 के बेलाई इम्पोर्टेन्ट the same right to enter into marriage माने सलाबाय बुरैबाय काइ जागानि बरनि अधिकार सेम दं फर एग्जांपल जों बुरैनो नै मुवा जुरै जेकुनो सलाबाय काइ रय अबते हे इना करे बुरैनि कन्सेन्ट बसा जोंनि कन्सेन्ट नाना जों के बुरैनो बनि कन्सेन्ट नायन मुवा अन्य सलाबाय काइ रहो ता रिसेन्टली जिनि न्यूज रो जों नुगो जे बसाजो निजिन बसाजो सिक्लानो बुराबाय फा काइ ताम के रां माना बागै रां माना बागै अन्य बुराबाय बसाजो सिक्लानो रय रहो मारो नुगो बा काइ र मारो नुगो के हाइ इना करे बरो 18 years नि परे काइ जान उचित ये बरो नि कन्सेन्ट नानानि उचित ये जरा बुरै इन्थु चलांथो बरो निजेरा हामजालाय काइ जानबो बुवाफानि कन्साल्ट नांगौ और 30 नि बिसिङाव 30 आर्टिकल नि बिसिङाव कयेक्टा इम्पोर्टेन्ट जों नगो तै बिथं हाइफान ओलो जों डिस्कस खाइने तै पैसा के वेजेस चिनी नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन नै चिन इंडिया नि खाइमानि बो के चिन अमतस आंते प्रसाका 1979 सिङि चाहिँ 1989 नो एडप्ट खाइजाखा एक्सन मतो कंट्री भाइ ये चिन इंडिया बुकान 6,000 आरो सिग्नेटरी ये जतो राइट्स उ आइन रनो बर फलो खाइना ना के आइन बगैन इंडिया रो 2001 नो बर भाइने वुमेन्स एम्पावरमेंट इयर नै डिक्लेयर आज रो मीटिंग गोबां मानखा अबाय मीटिंग रो आं जॉइन खाइका जेमन शिलं रो बर अबनतै अ पॉलिसी नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन नै बर पॉलिसी खाइना के उ आ पॉलिसी इंडियन पॉलिसी रो अबाय तमु जे डिसीजन मेकिंग हो बुरै इक्वल मांगनाय बुरैनि डिसीजन जेकुनो फेमिली इंक सोसाइटी इंक तमा असेंबली इंक बुरै रगनोबो 50-50 पार्टिसिपेट खाइना ना बा खनारो ना स्पेशली फेमिली आं अस कतरा थांने फेमिली नियो डिसीजन नामाबो जों बोहिनो सिरना कोनो फेमिली जों नुगो बोहिनो सिरयाखै
bwsai simi jaga phalnarok akorok phalipai manirok phalipai ge bwisi ke ulo kokbang ba অশান্তি সৃষ্টি হয় অনুকুম হয়নি বাগে ডিসিশনবো বৃরম শিরম না যে কোনো নকুন বসানো কাইনাंतों জায়গাবো ফালनांतों পাইনাंतों নক টাংনো হয়নি স্পেশাল নক টাংনো হয়নি বৃরম ডিসিশন না স্পেশাল নগাতি বা ভাইকে সুবিধা নাই আপে হেটা বৃরম রেসপেক্ট রমান না এতে কেসা কে ইকুয়াল ইউজেস ওয়েজেস মানে চিন পাহাড় নুগো বৃনো কে dino 180 salam ke 225 ab hai rakhinu same sampai selabu hai mai rekal beri bu mai rekal selabu mai ragu beri mai ragu ke borong same ne rang rohana pia basin paharo tabo bunu jagu beri ke kom logo selano ke beshi romaro nge te kaisan ke seng obo butong je busai je bukhinu sikon khinu gu man look down khai sagni sai sikon siaku dungiaku boni kok nai ma tong nai nei buhino bumani abong be aini buhino tabung zugo buhino nang swa ke phana buhi maya tangi maya nge buhiro bu a jorang ke case rowan remedies power means right boni bu odika tong bo apno ke case roi man case kama tong mohila commission tong ge luko adolat hi tong ge brirong kuno rang nange ara chin boro brirong ke rang pisa kari ni thangye omha ge bujagi tawjai tong ke sung mane court thang nang ba mohila commission ba police station thangi case roi man ge ab case rona saka brirong ang tak sagu je kuno somoy bujag lage nang tak to mobile bai a bujag man jaga photo buinar ge doctor ne ora thangi prescription suiroi nardi ya asbai police station case roiman ige an bagine salaro no bhaine ang poi joto each other respect khaina nang burino respect khaina nang salano respect buri khaina nang gesi chini nuku santing nai society wa santing nai hai si chin ta somoi haya bangma chini mane bhobishyoto kirima sangsang tong CA au hai bangma sarkar act pass khai tong chini bhobishyo delai ke mana mahin bang salarong ba buri joto mun sag gathali tongnani busilai tongnani bage ye oran yo Bwrwi Rokni empowerment Bwrwi Rokni bahike Bwrwi Rok empowerment nai duita jinis tong Bwrwi Rok bahike powerful nai duita jinis ekta ke শিক্ষিত শিক্ষা থেকে কে রাং কেন শিক্ষিত কেন সরকার চাকরি মাই এফানো কোনো জায়গা ইনস্টিটিউশন বা কোম্পানির ফানো রাং আজেইমন এ যে কোনো সময় নিনি এম্পাওয়ারমেন্ট নিনি পাওয়ার এক্সারসাইজ খাইনে কে নিনি দুইটা জিনিস দন নাঙ্গে শিক্ষা বাই রাং শিক্ষা বাই লেখাপড়া বাই রাং কে হাইন বাগি সাই তংসানি খাসি পরে নাং রাং নাম বাগি শিক্ষিত নাম বাগি জ্ঞান বাই রাংসি Bwrwino power khai salano bhaine salabhaine gyan kri rang kri boro bhaine powerless boro bukan yain bagi sing sanam sugu ang orate ke se app khainam su Bwrwi Rokno ba salarong no prime Bwrwi Rokno ang singke busu jora porikha second BA second year BA third year ya kaza ye jokhon niro BA o song hake apon complete khain sakthari tam ke BA second year third year ke ninji kuno chakri ba facility mamani equivalent to 10 class 10 ni soman ye na as cost ke 10 pass khai 12 pass khai na BA so te ek bosor 2 bosor ba complete khai me as bosor dor jorona na sacrifice khai na ke na BA pass mane graduation pass mane nje jagat na subida bana mane scope manta ye na aproke thangani upai tong Salani Ketrebe, Brin Ketrebe, and Saritam. Okay, and Bagay, some China ni proba was some Nugo of Haisari. If you educate a man, you educate an individual. Mane, Zodina, Horosa Salama Shikito Kailhake, Horosa Boromos Kaimate. If you educate a woman, you educate a family and nation. Zodina, Burino, Shikito Kailhake, Porashno Kailhake. Family no khai maklai whole family no khai maklai society no te nation no khai maklai hain bang ang ta jotonu koina nai parents ro buo pharo sung nugo busala sal ke
English medium pore bsana ke Bangla medium pore ya ke tong ba bsala no ke dud khana bsajung no ke khaya e ab te hai tang ke Bwrwi Rok ke best teacher of home nog ni best teacher ke Bwrwi Rok ani mane experience ani saksang experience ang masanai যখন ang parago ba nuko metric pass na ba ajora anjora metric pass mane onek sikito 이게 an says right korok brino pass khairo 이게 whereas an mokolo nu salaro যখন nuko koroksa pass nge boro boni bumo mane boni bupayang bahno zono boro pass khaime tam ge boro ke nog ni khataro beshi tong ke Bwrwi Rok ke nog ni bisiyo tong sai bahno zu bupayang pai tongman bage boro ni sai kusuk ke phano khungi man ये हाइन बागे बै अब हाई प्रभाव रक दिखलाई त म चाइनिज नि प्रभाव नि साजाउ ये तब आं बाइबल नि दिगि थांनाय बाइबल लो तां बाइबल अकॉर्डिंग टू बाइबल Bwrwi Rok no bo position त बाहाय के फुनु बा बो स्टेटस त आं किसा बाइबल नगु रेफरेंस खाइ सानै ताम के आं ताबु एट प्रेजेंट नो प्राय क्रिस्टियन सलारो Bwrwi Rok no बुमा नगु Bwrwi Rok no torture खाइमानो Hainbagi okokno ang sanamusu. Orodio sawo, if man is the head, she or woman is the crown. Jadi sela nukuni bokrok nukake boni bhi ke motok. A crown to her husband. Bon busaini motok. Burishi crown mane motok. Buri motok mane busaini naitoroi tongai masangai tongai. The crown of the visible creation. Kaito by snamjak a crown. Abu nukjagi tongai. The man was thus refined. Selam ke hani snamjag, hani rongi snamjag, but the women was double refined. Bwrwi ke double refined. Tam ke sela snamjag mani boni khaklan bekre, boni ribs, ta kangkung tolan ribs by snamjag mani double refined. Tamen sela nislai Bwrwi Tei Bwrwi klai snamjag ka kaitor by. The woman was made of a rib out of the side of Adam. Bwrwi ebi Adam ni khakla ni ribs mane jangke khakla ni bekring hota kangkung tolan bekring by Adam ni bekring by ib no Bwrwi no snamjag not made out of his head to rule over him. Bokhong bekring by snamjag busaina rule khaina bagai bokhong bekring by snamjag not out of his feet to be trampled upon by him. They yatin bekring me snazagya tan bani busai bai kasregi buzawi tongjangna bagai yatin bekring me snazagya but out of his side to be equal with him. Kintu boni khaklani side mane boni soman equal ni khaklani baisi snamjaga bo bai equal na bagai busai bai soman na bagai under his arm to be protected. Boroni bosnamjag boni kangkung tolan bekring bai tan bagi bobu sai protection roi ton jagna bagi sala bai protection roi ton jagna and near his heart to be beloved tei boni khakla boni heart mani bukha ganda ni bekring bai sna jaga a busai bai hanjagi ton na bagi ye orasung busina nang baksa ke head of the family ni tor roke ton nei samgu tanglia nog ni tanglia phatani tanglia jotono bui nama khairoi saroi me yake bui saroi me yake bumaro tum bumaro no pe om haitan tu sung busina ni klaye Bwrwi Rok Malaysia. Women's right is human rights. Bwrwi Rok rights bu human rights. Yete Bible times ha Proverbs chapter 14 the verse 1 times ha homes are made by the wisdom of women. Buru kaisa nukhung ke Bwrwi Rok ni gyani guni Bwrwi Rok bai snamjag kintu but destroyed by the foolishness. Kintu Bwrwi Rok ni buka banke kaisa nukhung dongsong. Ye tabo Bwrwi Rok no nukhung no naithok kiti sana ke Bwrwi Rok sikito gyan gna ngana suinei Bwrwi ngana not only nukhung boro Bwrwi Rok gyan gna ke bui nukhung society DOPHA nation jotono tuidului sabui tongarani ye Bwrwi buka ke even nukha an mokolo phaine jagaro bag rozak bukraro bai bag rozak thungkore shes klai khibin nan Bwrwi om hai buka ke thungkore buka mani sele
jara seller onke buka kalai tangya ke buka si karon bon future bonu koi yan bagi boron ketoro jaga jumi jotun season etabo porashuna go hainin sen porena nang jara buddhi gnang wisdom gnang ge boro porenai and future hainga nangai DOPHA no hai kaina nangai society no hai kaina ni boro gyan na ke pore ye orona sen thangnai dinini program ke tamo women's empowerment koborom ke Bwrwi Rokni Phan ge abono Tei Kotor kolok Phan Bwrwi Rokni Phan na bagi United Nation General Assembly go was 1979 no adapt khaijaka ge in India ke 2001 no bono women's empowerment year palaijaka tau 2019 already to pai 2020 kuri bosor India go adapt khaima tedeng ha haibana chini society ke change nukjaya tam ke sin boron bisi o kogrone awareness rolaya buzolaya silaya sinai bikri hen bagai जों जतनो छिरोनांगो सलांथि ब्रेंथि बाक्सा अनेक चाकरी खायनि सलारं के एक्सपोजर सलां के सी दङ हायबानो बरो मेबी बरो नुकुरो समय गरै बुजगलायन सालायन के जों ता जतो जि जानजा नुकुमै पाइलिया जानजे चाकरी बै पाइलिया नि ओ बुजगना जराखै के चिन सोसाइटी कुनो बरिन अर्गनाइजेशन गरै ओ माइके पारा बुजगना ए तङ कयेकटा तङ हायबानो एसे कभार खायो ये आसा नोंथों दिनै जतन बुजिबाय थानायनि थाखाय जे बुजिया प्रते इसा बुजिना मुखुनाय रखे ये आसा जे खनाय तंनाय रंनो बेले बेले के हामबाय साया तंके बा जों ते वाइसे संशोधन खायने सामारंनो के हामजागमारंनो के बखास कसम तंनाय ये सलारंनो आंहाय हाय कयफि ब्रैनो सिगन के तानोदि Bwrwi Rokni कांकुं तलागो प्रोटेक्शन रोजाक इ तंनायनि ते हामजागै तंनायसि के बोरै बेहायनो माने एम्पावरमेन्ट मानहै जलानि साकल ताकाथों गाना तांथों कानके जों समान each other जों हेल्प मा खायने each other हामजागै मा तंनाय रेस्पेक्ट खायमा तंनाय रेस्पेक्ट माने साताय सौखु खुंवानि माने जों कनसार्न मांनाय आन बुहि ताम नांजाक दं आन बुहि ताम वानसक दं बर' दुख नांजाक दं आबो मावो संनाय बोरै बेहायनो बोसायनि बर' बाहायके खायजाके तंथजा जाजाक आबो किसा सिरि जों रिलेशन मा तंनाय आबोनो रेस्पेक्ट इच अदर मक्लाय आसोनो जतन हामबाय दिनै बावै आसो हामबाय